Pemirsa TV yang rahmati Allah, kita masih bersama Ustaz menjawab di Aceh TV yang hari ini sangat istimewa karena ada tamu kita dari Palestina. Uh, saya kembali menyerahkan pengantarnya kepada Ustaz Irhamullah. Silakan. Insyaallah Syekh akan menjelaskan terkait dengan Al-Quran dan kondisi terkini di Gaza. Tafadhol Syekh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كل ذلك في ميزان حسناتكم وحسناتنا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. القرآن الكريم الله تبارك وتعالى جعله معجزته الخالدة لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتحدى الله تبارك وتعالى به البلغاء، وتحدى الله تبارك وتعالى به العرب، وتحدى به كل الناس على أن يأتوا بمثله أو بآية مثله، فلم يستطيعوا بذلك. Syekh menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat besar kepada kaum muslimin, terutama kita pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang munafikin yang mengingkari akan keagungan Al-Qur'anul Karim dan akan kebenaran isinya dengan membuktikan ataupun mendatangkan sebuah surat yang sama ataupun ayat yang sama yang bisa menandingi keagungan daripada Al-Qur'anul Karim. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam dunia ini, maka di dalam surga nantinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia ini atau beliau ini untuk membaca Al-Quran. Ya, Iqra itu warattil. Jadi bacalah kamu dan kemudian bacalah sebagaimana kamu bacakan itu di dunia dan
tapi mereka yakin bahwa dengan Al-Quran mereka akan mulia. Ya, dengan ketika mereka berdekatan dengan Al-Quran mereka akan mulia, dan mereka yakin dengan Al-Quran lah kemudian Palestina ini akan merdeka. Palestina ini akan hilang, akan bisa menghilangkan penjajahan daripada di atasnya. Sebagaimana cerita daripada Salahuddin Al-Ayyubi, beliau itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau juga ya memilih pasukan terbaiknya itu orang-orang yang selalu salat subuh berjamaah, orang-orang yang dekat dengan ulama, orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang selalu memegang teguh agama ini. Dan inilah akidah yang diajarkan kepada anak-anak Gaza hari ini. Mereka harus ditanamkan keyakinan bahwa hanya dengan Al-Quran mereka bisa merdeka. Hanya dengan Al-Quran mereka bisa menghilangkan daripada mereka itu penjajahan daripada Israel. طيب Nah. طيب Al-an tanya jawab. Antum anta tas'al Syekh Nah. Yajib. نعم Dimulai dari sana, bertanya aja salah satu masalah Palestina atau masalah Al-Quran. Tafadhal. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Syekh, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sekarang di Gaza terus diserang oleh Zionis Israel ya. Lalu lantas dari kira-kira untuk perjuangan ya, dari Palestina di sana, apa yang bisa kami لكل الناس وكل المسلمين في العالم هذا المسجد الأقصى. لكن كتب الله تعالى وقد فالذي نريده يعني من المسلمين والذي نريده من العالم الإسلامي أن يقف بجانب فلسطين، إذا لم يستطع بالسلاح أن يقف بجانب فلسطين بالدعاء، يقف بجانب فلسطين أن يمده بالمال، يقف بجانب فلسطين أن يساعد الفقراء المحتاجين إلى غير ذلك. وطرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة، فتستطيع أن تدخل في أي طريق، وتستطيع أن تمشي في أي طريق حتى يكتب الله تبارك وتعالى لك الأجر، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا لم أستطع أن أصل إلى المسجد الأقصى، فابعث بزيت يسرج فيه قناديل. هذا الزيت الشيء القليل أن يسرج فيه المسجد الأقصى أن يكون منارة للإسلام والمسلمين. فهذا يعني واجبنا تجاه المسجد الأقصى وواجب المسلمين تجاه قضية نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Sesuai dari Syekh menjawab, Ustaz menjawab, sekarang Syekh menjawab. Syekh ini Ustaz menjawab, Syekh menjawab. ملخص يعني تستطيع Syekh menjawab bahwa qadiyah Asia dan sebagainya, ini merupakan permasalahan kita. Kita harus terlibat di dalam mencari solusi untuk mereka. Maka Syekh tadi menjelaskan solusi yang itu sampaikan sebagaimana hadis daripada Maimunah ya, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Maka Syekh menjawab bahwa minimal sekali kita berdoa kepada mereka.
kalaupun kita mampu, kita berikan apapun yang kita dapatkan, apapun harta yang kita miliki, kita bisa infakkan kepada mereka untuk menerangi Baitul Maqdis, untuk membantu saudara-saudara mereka, saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan sebagainya. Ini merupakan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Dan tentunya langkah-langkah ini harus terus-menerus ya kita lakukan agar nantinya saudara kita di sana merasa bahwa kita ini ikut terlibat, ikut andil di dalam penderitaan yang telah ataupun yang sedang dialami oleh saudara kita di Gaza Palestina. Ya, baik. Ustaz Muhammad. Tafadhal. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya, memang victim Palestina, semua dunia mengetahuinya. Artian, ya bantuan segala macam pasti mengalir, pasti untuk Palestina. Jadi saya ingin pertanyakan, bagaimana government Palestina mengontrol atau menjaga bantuan-bantuan ya untuk bagaimana supaya dunia seluruhnya juga baik Indonesia atau yang lainnya akan termotivate dalam memberi bantuan. Mahkamah كيف طريقة المساعدة نؤتي الأموال وطبعا يؤتي إلى المحكمة إلى فلسطين كيف ماذا يعمل المحكمة هنا المحكمة الفلسطينية ما أفهم يعني لم أفهم محكمة ماذا؟ المحكمة ماذا؟ Pemerintah dalam رؤساء فلسطين رؤساء فلسطين. هذا سؤال محرج جدا لا ينفع على التلفاز أن نقوله، لكن لا مشكلة. بالنسبة للأموال يعني هناك مثلا مؤسسة كسح فلسطين كثير من التي تصرف، هناك مسجد الاستقلال في خان يونس في غزة، هناك الفقراء، هناك المساكين، هناك من هدمت بيوتهم في الحرب، هناك من شردوا، هناك من قتلوا، هناك أسرى، هناك عوائل شهداء. فيعني يعني الذي يريد أن يفعل أو ينفق أو يرسل فهناك من يتكفل بذلك، هناك من يتكفل بهذه الأمور كلها، يعني بعيدا عن المحكمة، بعيدا عن كذا، بعيدا عن فلان، بعيدا عن هذه الأمور. فيعني لابد أن يكون الأمر فيه حكمة، نعم، يعني تصرف إن شاء الله تبارك وتعالى ما ينفق وما يرسل لغزة يصرف إلى مستحقه بإذن الله تبارك وتعالى عن طريق المؤسسات العاملة هنا في أندونيسيا والتي لها علاقة مع غزة ومع الشعب الفلسطيني. Tadi Ustadz Muhammad bertanya terkait dengan bagaimana peran pemerintah di sana. Syekh menjawab bahwa selama ini yang berperan itu lembaga-lembaga sosial yang berada di sana ataupun yang berada di sini kemudian kerjasama dengan di sana untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Di antaranya seperti Kasih Palestina, seperti kita punya lembaga ini, kita itu dari Kasih Palestina itu membuat sebuah masjid Istiqlal di Khan Yunis di Gaza. Dan ini melalui lembaga ini kemudian kita langsung memberikan kepada saudara-saudara kita di sana dengan sebuah membangun masjid dan sebagainya. Dan lembaga-lembaga lainnya yang sangat banyak dengan program-programnya masing-masing. Ya, masing-masing lembaga punya program-program dan tentunya nantinya akan disampaikan langsung ke saudara kita yang berada di sana. Jadi seperti itu kondisi yang terjadi di Gaza, ya, walaupun dalam kondisi sangat sangat terhimpit ya ataupun sangat susah, tapi alhamdulillah bantuan-bantuan dari seluruh dunia itu langsung diberikan kepada saudara kita di Gaza Palestina. Nah, ya, ini ada sebuah SMS ya. Dari Abi Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya ya Syekh, mata uang apa yang berlaku dalam masyarakat Palestina? Apakah mata uang Arab atau mata uang Yahudi? Mohon jawabannya. Wassalam, Abi Husaini. Al-fulus ini, mata fulus ini, dolar atau rupiah atau ما شاء الله. يعني العملة في فلسطين. نعم. طبعا السلام للأخ حسين أبي حسين، يعني جزاك الله كل خيرا وبارك الله فيك.
طبعا تعلمون أن غزة وفلسطين تحت احتلال. كان هناك العملة الفلسطينية تسمى بالجنيه الفلسطيني، ولكن بعد عام 1948 وعندما جاءت إسرائيل واحتلت غزة، فيعني هناك العملة الإسرائيلية تسمى بالشيكل الإسرائيلي، وهو المتداول والمتعامل عليه في غزة، لأننا تحت احتلال إسرائيلي ومحاصرون، فلا نستطيع أن نخرج أو ندخل إلا يعني كما يمليه علينا اليهود عليهم لعنة الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحررنا قريبا منهم إن شاء الله يا رب العالمين. Taib, Syekh menjawab pertanyaan yang sangat bagus dari Abi Husaini. Abi Husaini, sebelumnya saya perkenalkan juga, Syekh ini merupakan keturunan daripada Husain, Sayyidina Husain, daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana itu dulunya ada mata uang Palestina sebelum dijajah oleh Israel. Jadi ada sebuah mata uang yang digunakan oleh masyarakat Palestina sebelum datangnya Israel. Kemudian adapun sekarang itu digunakan mata uang Israel. Ya, mata uang Israel. Kenapa? Karena mereka sedang dijajah. Ini kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan daripada saudara kita di Palestina. Itu jawabannya ya, Abi Husaini. Mata uang negara bersangkutan lah. Mungkin paspor juga begitu kan? Paspor. Ya, paspor juga dari Israel. Ya. Ini ada dari Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya lihat demokrasi di Israel lebih baik dari di negeri lain, di negeri Islam yang lain. Secara demokrasi. Jadi orang-orang Islam juga mendapat keadilan di Israel. Tapi kenapa orang-orang Islam seluruh dunia sangat membenci orang Israel? Setahu saya, yang lebih banyak membantu Palestina adalah Amerika, Inggris, dan Perancis. Apakah benar demikian? Wassalam, Haji Muhammad. يقول يعني أحسن الديمقراطية في إسرائيل، لذلك لماذا نحن لا نحب إسرائيل؟ يقول هكذا، ويقول يعني الذي أكثر المساعدة إليهم يعني الأمريكا وكذلك فلسطين وذلك فرنسا أو آخر إنجليز هكذا. نعم. ما رأيكم يا شيخ؟ يعني إسرائيل هي تدعي الديمقراطية وتقول عن نفسها أنها أهل الديمقراطية، لكن ماذا فعلت؟ حرب عام 2008، حرب عام 2012، حرب عام 2014، الشهيد محمد الدرة، العائلات كلها بأكملها تقصف، يعني بيت 4-5 طوابق، أكثر من 20 شخصا رجال ونساء وأطفال يقصف عليهم هذا البيت ويموتون ويستشهدون. أين هذه الديمقراطية؟ فلذلك هو الغرب وأمريكا وإسرائيل يوهمون العالم أنهم أهل الديمقراطية، ويوهمون العالم أنهم أهل الإنسانية. فلكن الذي يذهب إلى غزة ويرى ما يحدث في غزة ويرى ما يحدث مع أهل غزة من القتل والتشريد والتدمير والقصف يرى خلاف ذلك. فلذلك رسالة إلى كل المشاهدين: لا تصدقوا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي والإعلام اليهودي، فهذا إعلام منافق، وهذا إعلام يدس ويدعي الديمقراطية وهو بعيد عن الديمقراطية وهو بعيد عن الإنسانية. فشتان بين ما يدعيه الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي على وجه الخصوص وبين ما يحدث يعني على أرض غزة من مجازر ومن قتل وأمور كثيرة وعظيمة. نعم. Syekh menjawab bahwa yang memahami kondisi ini tentunya orang Gaza sendiri daripada kita yang di sini ya. Tentunya ketika kita ingin mengambil kesimpulan kita harus bertanya kepada Syekh ya. Syekh berkata bahwa sesungguhnya orang-orang Israel itu mengatakan bahwa mereka yang paling demokrasi ya, mereka yang paling bagus dalam hal demokrasi. Padahal kita bisa lihat sendiri bagaimana ketika peperangan yang terjadi di Gaza. Mereka menyerang Gaza bertahun-tahun sampai terakhir itu di tahun 2014. Kita bisa melihat bagaimana mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang di dalamnya itu ada manusia-manusia, ada ibu-ibu, ada anak-anak
yang tidak tahu dosa apa sehingga mereka dibunuh. Ada sebuah bangunan, kata beliau, itu 4 sampai 5 lantai. Di dalamnya itu puluhan orang, bahkan bisa jadi seratusan orang berada di dalamnya, dan semua mereka syahid ya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terbunuh tanpa mengetahui apa kesalahan mereka. Apakah ini yang disebut negara demokrasi? Maka pada hari ini beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh percaya dengan informasi ataupun maklumat-maklumat yang mengatakan bahwa mereka itu sangat bagus demokrasinya, mereka sangat baik dalam segala hal. Itu merupakan media-media yang disampaikan untuk memutar balikan fakta. Maka pada hari ini kata beliau menyampaikan bahwa kepada semua kita jangan percaya berita-berita hoax seperti itu, dan kita alhamdulillah pada hari ini bertanya langsung kepada Syekh di Gaza dari Palestina terkait dengan apa yang terjadi di sana. Mengenai bantuan Amerika, Inggris lebih banyak. المساعدة كيف المساعدة إنجليز أمريكا هذا كيف كيف يعني؟ يعني يقول أكثر المساعدة إلى الفلسطيني يعني من أمريكا وإنجليز هكذا. ما رأيك؟ يعني أريد أن أسأل سؤالا، يعني الذي يقتلك ثم يريد أن يساعدك كيف يكون ذلك؟ إما أمرين، إما أنه يدلس ويكذب على الناس، أو الأمر الآخر إما أن يريد أن يحسن صورته أمام الناس وأن يقول أنا أعطيهم، أنا أدفع لهم، أنا وأفعل ذلك لهم أمام الإعلام. لكن ما مقارنة ذلك وما تعطيه إسرائيل أو الأمريكا أو الغرب أو غيرهم إلى أهل غزة؟ في المقابل قتل الأطفال، هدم البيوت، هدم المساجد، يعني هدم البيوت على رؤوس أصحابها، ما يفعلونه في مسيرة العودة. كثير من الشباب فقدوا أرجلهم، فقدوا أعينهم. فلذلك نقول يعني الغرب وإسرائيل لا يضحكوا علينا ولا يوهموننا بأنهم يعطوننا غير ذلك، فهذا شتان بين هذا الأمر وهذا الأمر. Ya baik, nanti diterjemahkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.